Selamat pagi Mortivi. Oras dihita saluhut na menjua-jua man kita kerina. Baru kabar muna sehat kan? Kembali bersama saya di Parmelak Channel. Unang lupa dah tonton video ini sampai habis dan subscribe bagi yang belum subscribe. Ala arong tersurat di jolma nama notos sabi habis dohot masukre Parmelak Channel. Aholongi ma ibana terlumo bisian ho maka holongi donga tubum. Jadi ibere kamu lo ina pudkon on kolam ikan lili dong. Jadi adong manda ada cerita tentang orang gila nama Kai. Jadi di sana rumah sakit jiwa biasa mak mulu dokter rumah sakit jiwon biasanya adong do jadwal-jadwal tertentu lau visit memonitor dia perkembangan niaka pasien nak nih masuk mana jadwal di mana visit bagi-bagi di mana mah adong pasien ini nama adong nama ngalopa adong na bayi so jendela adong na meniram bunga bermacam mani ngomong. Jadi topu may bering mana adong sada pasien di toilet. Jadi saya nirip mana ma nabi payah sa toilet pasien no. Dangi bering mana lami jono ke mana dangi bah asing ba yun magkaili toilet. Lengkap do ibu ni mana kail umpat dohot anak ember-ember. Jadi main nama hari dokteron. Tahiak kapasienon. Saya lucu-lucu do memang kapakalahon ni halahon. Ayah dong masih mata mangalopa lay danggala api na. Narohak ko na inarohak ko. Jadi hari mamasakon mulu danggala api na. Adong muse nama na ruang tamu husuru. HP sabuli dulu bayan mana ruang tamu. Ya sana mau mana ruang tamu kan sabu hijau dulu bayan. Setelah sabuli dulu bayan mana ruang tamu. Aktor saya ada babuse. Adong saya ada husuru baridion biang panangga. Bahusuru holat baridion biang do. HP dohot do disikak gigi biangi. Lengkap sulit. Saya orang do. Roba yung muse magkaili toilet ago ya lang tahe koe makatusi may iba pete jo asa fujono kijo nang 3 kilo dah dapat na kan jadi pati jono ke mana ma pasienon igora ma iguit baro ngarong 3 kilo dapat mu ikan ina dokteron dangi jadi Roma pasienon tori jongkor pasiono dokteron hado dokteron nadong dolak luak murua buasa songoni dohonom mutu dokter inasi dokteron sonari nagabe pertanyaan pak dokter hodo nagila manangau sadi hari do jol mamakail iwc dapotan ikan. Gabi silyam na perasan ni dokteri torlao mamaila dokteri dangi sugariya songoni halus na dakpal busuk kuno nakino. Ima resiko na gabi dokter rumah sakit jiwa. Anong hamon na berminat gabi dokter rumah sakit jiwa mulaw daw. Sobak. Jadi saya pikir dangi lao mahalakon akabasin di rumah sakit jiwa repressing turwa kota. Si Pato rikot do represi kalaku daripada hitara waras. Jadi represi kalau keluar kota merbus. Jadi boleh dibusi adong mah sekitar 40 halak. Dohot matong dokter dohot para penjaga. Itu ngadalan basiga ma mobilon. Topu ma boy malua sada bani mobilon. Dangi terpaksa mah terus sudah kan turun indah subiro. Bayi bereng mah dagi si bau na. Kan biasanya kan obat do bau ni ahon, bau ni mobil. Dangi so bapak nak dangi babing ma ahon supiron jadi
Idului mana? Bilang dapat kan. Karena pe idealan mana ini ya deki bauti yang terlalu benar rohana kan. Jadi kebingungan mai mana, bajong mai mana kan. Bayi dulu bengkel seorang bengkel sih. Jadi orang mah dua coba lagi sih. Jadi orang masih ada pasien tak sabar kan, turun mai mana terbantu memang pasien on. Basukun, mahuai ha, nak. Ada tulangin nak. Nda supiron martulang mana tuh gila. Kalau mahuai tulang dak boy be mardale be hita anggu hita be marborge somma hita enna. Olo mahuai berek mani ngamelua bani mobilon dangi si be baut na enna Roma nagilaw dangi songonon biga baut ni sadaban obat tulang. Oke, obat. Bani kan melua saya dah. Oleh tulang. Kan boy do buat tomu sian sadaban sabaut. Sian sadaban sabaut. Sadamuse sabaut. Kan pas tulu. Bapak sang mak tu bani mobil nama luai. Asaris tolu 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 tolu. Kan boy do kan boy kita merdalan sampai tujuan dengan selamat. Baru sopir di buson. Bah, habis terduh HP tulang hati. Pasti masuk akal mata tuh mulai hati. Alai tulang bahasa satu sih hati pikiran di tulang hati. Baru mak pasien nagileun medok ketu siahon si supiro. Masuk kau ke rumah sakit on, ala ni gila do, dang ala ni oto. Jadi memang siapa tas ongli do hamuna, tipu do martabat ni gila daripada nawaras. Oras me jua-jua.